Machiegni kendo, masiche mag apaya oyangi nodok piny okang' maduong' higani e kinde ma kwan yango ni mana masiche 3,840 ema notimore higani kipimo gi masiche 8,000 higa mokalo. Kolos e romo mar tiego joriemb apiko e kaunti ma Nakuru, komanda mar obila mag apaya e gwenge ma Hoho mar Okak, Sarah Chumo, owacho ni kampens mag miyo jopiny puonj e wi tiyo maber kod apaya ema duoko piny masiche ma kamago. Bad migawo mochung' ne ng'iyo weche mag apaya ogolo chik mager ne derepe maketho chike mag apaya ni gibiro neno mako lwer. Fatal accidents mingi ilikuwa 88,017 na mwaka huu wakati kama huu tuko na 3,840 na inatuonyesha tumepiga hatua na tumeweza kunasa watu wengi, wale wanaendesha gari vibaya, wale wanakunywa pombe wakiendesha magari, na ndio imetusaidia kureduce accidents katika mkoa huu. Tumeona visa vingi ambayo inahusisha wanafunzi wa shule wanatembea kama wanatoka kwenye magari kuhang on the vehicles, wale ambao wanaenda katika morning ama katika maharusi. Unakuta pia wako na ile mzaha ya kuweza kuwa na mchezo katika barabara. Sisi kama idara ya serikali tunafanya mkutano kama huu ili tuweze kuchukua hatua. Kuonde tiegruok mag tije lwedo